uhinje n'abarisa team itwe nuko twataha mu studio kandi rizoba turi omurwenkurijo omurubuyanja rukungeri kandi twino omurisa kandi omuhinji mujiri Frank naija kuba natuganirira aha kurisa no kureberera ente za zero grazing otireho na breed abo kuba aha nacoka breed kumureta nacoka breed no kurebeka ngo yafune ente nunji ezikumuhereza amatema runji kandi zitari kurwara so naija kuba natushoborera okwari kurebereza ente technology yatireho so far inaho machine yaro kamisa ina artificial insemination tukugira ngo nabayine n'amafamu naronda mizi gante zeza kwenda kuzaza abantu go yakoresa so ebi byona mujiri Frank naija kwa nabitushobora mu program eje tishiriyo muhuru yo korondo muhinji no muri sawo mutano kandi riza nko kuragama ngo turiyo muri rukunjeri kuwa kuboryokwe ino muri isa ningo muhinje wo rukumanya ningo wo kwetenga ngo tuteko mu mpakezi no basa kutwishira no mtugambiraho buzumazima ntwija kushemerwa kumushira no bwo wakuboriyo no basa kutwishira ojiro tazanyone nge kakasa nimbasa kuzo mu mpakezi tokamanya okaba munyamugisha kandi obo muhanguzi wo kwangura miliyoni 15 ogitaho no rutayo rwo kuza mu ihanga rya Netherlands oyega eba twirene bakorokwe okuba twirene barisa okuba twirene bahinga niwo ije bwita famu yawe kasente kabasa kweyonjera entasi basa kweyonjera hakawo yegere bintu okabiteko mu nkora no yonjera hakatasi kawe so mwene kwa koriyo kwenda kwenjera mu mpakezi twishire ito ntwija kushemerwa kutayira famu yawe gita omumpakezi nyoka ntambure na mujiri Frank turi kuganirira aha kurebera rente eza zero grazing hamwe na breed ya inaha okwari kugicoka okwari kujereberera ibyo nibyo kuryace bizuru kurya kurebeka nguti yatunga burwire abinje nibatira kuteganisibwe ndwara za misho munde konka hata inaho ndwara za misho naija kwa nashobora byona okwari kubikora omuhereza ndi Prevence Kampura. Frank twakwakira program yo hinje no burisa yeyanjura bareba baremba kureba program abakira izina nabanyeta mugero Frank kandi ndogo mu rwenkurijo seru omugomborre yabo yanja omu district ya Rukungeri. Aha famu twarebo ina hento nunji za zero grazing so nutwenda tuganire aha kurebera rente za zero grazing konka takaganira kurebera rente za zero grazing aho ine ho breed kandi ejo breed no gicoko tojihangaye nindisiza omurwenkurijo aha omusero ya rwenkurijo omugomborre yabo yanje kandi zero grazing no murimo murunje munonga ogun kubire ninteka ngo buryomwe omufamilize eziziteze mu byaro ushemeye kuba nogera zero grazing ne no murumo gutara kwenda umurumo ekikuru no gweteka tekera abo kuba nko mu byaro omuntu yabayinente emumuka nabasa kugira entasia erukusinga eyabyone byayine abo kubente emwe waba nogerebereraje nobona marta ashatu izoba nikibanyisa ngo notasiye mitware eshatu buri izoba aho tokari mwa kushomesa mwana wawe kandi zero grazing buri umwe naje basa kwiyaho ameisho gabo nigabatiye nasa abo kubanisha babantu bona bije bebuzeho barebe ukundu kulisa nabo barisi abo kuba omuntu nobwo kubotini itaka no basa kureba omunsharo za ozona wata mwekibingo entemwe ne hagira kandi abantu binje no batinente ente nekintu ekirukororwa mwene kirisimpo mukororwa ecyangwe konka abantu no bagitina tinkumanya bwenje no batinente abo kubanyowe nkaha nyina habarisa bashatu abarisa bashatu tuyine hwente zirukikabiri kandi ebyo kurya nitubirunda omwahiye omutobisi aho kwa tuyine misiri yebibingo erukikaye kazina mbene ekazina hanta abiri waza kureba aha abantu abo mu cyara barukuzitina nikibanyisa ngwente tekasya heka tekasya na hafu heka tekagisi abo kuba kwere kutwentu basa kulisa ekazina ahante 20
nikimanyisa ngo oriya yayetoroza ebingo omunsharozeye nabasya kusiyamo ebingo biri kusyanka fute nka 50 ari 5 cyamanyisa ngo entaho ne hageraho ekwereza emigasho yona eyeyine abo kuvente yine emigasho mingi ito ntubanza tugihamu amasha tubone byo kurya byone biturukwenda aho kwantu batuyine kabeji tuyine urutoke tuyine ibingo ebyo mbyetaga amasha so tureba ngo twabona emigasho erarugo mundi twarugaho tuza ahandi tuyamu amate tuyamu sente ezo turashashura abakozi then balance ninchwa mutu mwe natoreba ngwente emigasho yaba mingi ero kubasa gasiro umuntu waburizu akatunga mu ecyaro kwenda deni ente nka abingi ente nana yenda ngo yagura ente omuchikomera ahike nabona murtazi izo 30 ritazi 30 no process aho kwartazi 30 kuza kuzitunga nituziho munte ero kubera bleed aza bleed tutandikira hayitu abo kwati yankente ezinyene ni kente ya kashatu ente ya kashatu ekindi kumanyisa ate nayemesa ente nimbasa kugera 50% deneje ya jizara ningereka nzaha ahiyazara eyazara empereza 75% na yejo njireka ate nzayazara eyazara empereza nka 80 abo kubobwe % netandika kuchendera deni nka 75% atejo niyo ndukuya mortazi 30 komuizoba aho komuizoba nene yakamwe mirundi 3 kandi korugare kam omweye kam mbenu toba forced kujikama mirundi 3 konkateje mirundi 3 yitu kujikama ntujikama ahabwo kugira ngo yahika bleed eriyebonire mbeni cyo kugira ngo abantu bareke kwamani umuntu kwari kutunga ente yakama mamate abarira ebyo kuriye byajaha ushanga yarakwa kwamani okulisa nkwenda kugumesereza deno bone kwika hari utuke aho rukwenda abo ko hati yana amaraho nashize emyaka 10 ndugiro mfamu nkabandi yo nkabani ndiso mfamu ko cyafora nashara mukwija kurisiza atahana amaraho emyaka 10 twine breed chi eyo inaha nindi Friesian nyine mugerrando nyine munajaze ekigenderwa cyo kuchuzinga ezo breeds kikaba kirishi ekigenderwa cyo kuri isezo breed noreba nitubatine mu bukugu bwo kumanya interije kubonera ato ntulisa urisa jaze ureba emberezi yabamu urisa Friesian ureba emberezi yabamu urisa gerrando ureba emberezi yabamu den kwakwijo murisa urukwena ngo ayangwirwe kandi agira amate mingi no manyeze ente nizurwara munonga so ntubasa kubona mu type yente tarukurwara munonga atogwo murisa ganyirwemo no bwakwenda gitwara umufurire rengi ezente zine ndebera zirukushana ezo type ezo wagambe ndebera zazo nizishana endebera yazo neshana kuyaho obuhangwa bwazo no bwahukamu abo kubanka Friesian hate yinahika niyo ndukama mwamate mingi jaze nanka gerrando eje gikoratiri abo kwa gerrando cyeri kwizire gikoratiri tinkagizire breed nungi munongo mu gerrando konko mu Friesian nyine mu breed nungi konka ninteka ngo omugerrando ko ni namara kujiboneza je nkahika a % yaye nungi aho kwa gerrando niye kusinga yamate konka to akagishikize aha standard eye kubirine kamerwa hoji tutayayire famu nyinji no shangane ziteganisibwe kizibu cyamisho iwaha no yerindo toburwire bwamisho ente okuteganisibwa misho abantu abakuteganisibwa misho munte tabara kufayo kucuronda konka mbatiganisibwe ngo abo kwanye wente zinyine ente zinyine na hente 20 tine fire risho kandi tine neru kurerisho abo kwatuzu kurwara ente kwera kurwara bagitere mbazi amisho gafa
kurugira breed nabwo yiyaberoho yabero breed nungi munonga yarware ngo amisho no gafu bagite abo kuba na nenturitinga yitu y'abantu babutosha mostera barukuri iso mu kishaka neberimbi abinge niberagurra tabarukuronda abashaho ushanga dozi yaye yaza hansi ekikaraho munonge mbazi yaba mingi intefamisho ejento mwizoba nogirisa byo kurya ki ente ningirisa mostere zurukamwa ningihereza omukasheshe twaza kama twaheza kama ntugihereze ebikanje ebyo ntubiyo munayiro mbarra deni yarugaho tugihereza tukwata kaisti tutaburamuka morasi ebo no kuyanywa mizi enywa mizi mingi deni ekirugaho yazo mu bwato bwayo byo kurya ishanga musayireji ishanga mu ebingo biro fresh den tubitabura mukacyacho den zibona ebyo kurya birungi zibonera kurugotandika zero grazing ine challenges zo ratunjira farm aha challenge yindi kubona farm obwiro bwinje nabashaho kuronda umushaho mutayimu ukashangente yakwatwa burwire hato mukasheshe omushawo nonda kumbona umwazi mwena bashawo tukine bake munonga tabara kutumara nico nagambira ngo abantu abinge niberagurra abo kushanga abashawo bataku babona barabaki uyine kizubu cyabashaho chonka ebizubu ebyente ezaguziro grazing tebe kuba bingi abo kuba tuzikagira burwire bwingi abo kuba abo kugira ngo tuzukutambara tuzikabanda ibi bya furuto manyo bukoko bw'umuyitaka manyabiya mbwenu ente zazuro grazing nkawazobonere byo kurya byazo no basa no butazigaburra abo kugira ngo nkasayire gitekaza munjoka wanozirisa ebyo bintu bitarukurwa mu kishaka zuba biro fresh intete zigarware ya zero grazing katureba innovations za farm nyineho mashini yo kama ebiju ni nyongeraho ebyo kurya ente kuzuru kuongera ubwingi nanye nyongera imisiri abo kwatukora yinente nk'ikumi kuzuru kuzara wabotayete katikere atente ziriya zitandika kurya nk'enkuru uza kushanga wabure byo kurya wabotete utatandikire kureba ente ukuzuru kukura no kora gumeno yongeze imisiri no shanga waba kubi munonga so ibyo kurya tubine amizi tugine aho kubyama ente haruho kuzuru gumanze yongera tugumana tongeraho mashini yo kamejo kwerireta mashini yo kama nunungi habwe nshonga amatete gakagera burufa abo kuba mukama mu ngaro kuba kubana bakama abamwe beragariza abijwaro byabo amatega amara kubashonondokera kandi ibijwaro byabo biba bigubiri so mashine ejo neyihamato munte nko kugagara yo mwibere egato mukana omwe tugiho mukani turukuzagaguza aha farma aha inokwebaze kwera abantu abakwehinguririze community benefit abanyenguririza bingi nimbahereze mbiboye bibingo abamwe nimbahereze mirimo abarukwenda kwija kunyebuzaho kubararise biza banyebuzaho mbagambira kubararise kureba ngo to kubatinasa abo kuba umuntu aturana atinente ngo nerya munonga kor kubota mutinise umwe nagenda atandika akatareka ibintu byawono ijo kiyangahe twine mu challenge ya katari abo ko amate kurugira byo kuriye bintu kurisa
amateru kume bei nerya hansi so tinka bwine katare kamate kugira ngo at least amatega kabe ngagura nke 20 ninga 15 konka ntugaguza 10 abwa katare kutaba hino mutindo go kuteka kwija kugita famu yaweje ni byingi munonge binakubye ninyana ngunyongera konka abo kutwataraho tabara kurebeka abo kwa ninyetaga bera yo kusibe byogoriye negura ho sente nyingi negura miliyoni 20 tinka zishikiza ninyetaga mikisa yo kubitabura entekarya ekintu kimwe omurundo gumwe dene kiyamwe migasho mingi nayo tinka gishikiza ninyetaga koma ko gukora pellets enjwa mutwe zanje nzetaga pellets ndiye ningezaho kugira ngo ebyo byona making sure ngo nabikora then farm ezamutindo okay aha farm aha ino kor kwenyigira omukurinde byo buhangwa bwensi ebyo buhangwa ningezaho abo kuba nkente zanje bumwe eshohera kwere kuba nyingi nzihembera nkwato bwasingo nzihembera eshohere cyendera ibyo nebinte bya ebibabire bakora abarisa bakuno yabatara babajungu ebibabire bakora kwembera ente zabo akatureba ntasa ya famu yaweje famu eje ne kutahizeta famu entasa yayo tero kubi kuyaho kugira ngo amate kugira ngari ya hansi konka omunte abo ku muntu orukuyija rukwenda hunkenye na yayemere ninje muguza miliyoni 8 dena mate entene basakora entene ekora miliyoni nka mukaga omyezi mushanju so norengwezo tekaziri yangu yaziheza konka korona zibaze yongireho amatega ke yongeraho nikimanyisa ntuboneza famu munonga kurenga konka abo kugira ngo hatiya ente kwera gukora miliyoni nka mukaga myezi mushanju hatiya yaryaho n'abakozi bakaryaho ushanga umutindo wagenda mpora utarukutwara munonga ano shohoza rutazi rukwingana cyo mwizoba ritaza amateburi izoba ni mpsiya rutazigana 5 igana 5 no shohoza zugurwa bugurwa ninga hine nkoko gukora muke bindi bintu nka yogati ninga oine nka diary nkabante katekere gukora yogati konka nyikira muza mashini yayo tinka manyereje enkora yayo mbwe ninyana umbanze nzo mbine mashine ezo turebe yana kubasa kugita kunu yo mwanya ogwabo kwa omwanya ogwa kunu abantu yogati mbajinywa mpora tabara kujinywa munonga mbwe nore wakora yogati wabo yine mashine mpango nono yetaga kutambuza konka nchiriyo ndiyo process yayo ni mbuza za China mbuza za Dubai nyenda munyetegereze beyi yahikaho then tujobasa tujuguri biosecurity ya famu yawe niye hakwerinda ngo abantu batakuretera uburwire kugira ngo abantu batandetera uburwire famu ngizitire na chain link kugira ngo embwa zireke kuzamu kapa zireke kuzamu deni abantu abari kwija kurambara mbateriraho ombazi go kurubatamu kugira ngo uburwire obuyakubasa kubona okwe yarabata muri ya obukoko busigare ombazi gubwite deni abone kutambura umufamu eka yawe hino kwera kwenyijira umufamu eje emunonga abo kwakoreta rwenjira munanye umuntu omwe to kabasa famu eje ngo kwera kwingana so eka ne yinjiramu ente zawe no Jose Mesota ente zanje obundi yawo tinyine munumi nyowe ni nyemesa AI kandi ntamwamiza gayinyena abo kubene minimba ntari kugetaga enumi neja kunde karurengo rumwe so ni nyemesa AI agamiza genyena no bogihire nkai tugine heduka ya byana yene nza kutwara enje kwereke na mizi tugine hagabura umuringo twine hebyo kurya byente kurya twineho ibintu binjaduka uninza kutwara onkwereke tine challenges ezo wabwine orukoresa AI challenge zindi kubona omukosa AI
zuruho ni zishika nk'ishatu ubu mwe ninyemese mbire ninyemesente emirundi mingi ushangente najemese emirundi nka mukaga azi echo nikimara muri isamani konka challenge ezindi kuteka nizurugo mu timing yo mwemesa ziza zurugo mu ntenebe ine munka infection ziza zurugo mu flaska yo mwemesa ushanga hydrogenatagine enteziferamu so tuine mu challenges nyingi byo kwemesa so nicyo rukurebera barisa bingi barakuba binenumi ahabwo kutina esente entene sex ntugitera mu mitwaro 20 hata umuntu yari waburije akata mu mitwaro akemese mirundi 5 miliyoni emwe na wamani so nambe ni shababo abo abemesa nsaba naba abarukuguza AI bateho buryo bwo kugamba nabemesa akatare kabo ka AI ke yongereho okwemesa bayemesente at least be mirundi 2 ninga eshatu yabeta yasyokwe akugambire kizube kiryo munte yabogerekeraho yabojugumezamo mbene cyo ncyo ndukushaba abarukuguza abaryo mu katare ka AI bagezeho kureba barisa ukuba yanguhirwa mu omukwemesente zikabura kugarura omuntu wena orikwenda kutandika kuri sente ya zero grazing nasheme kuba nabayineki ecyasheme kuba nabayina famu atakatandikire kuri sente ya zero grazing otakatandikire kugirente osheme kubanza wahinga ebibingo koro inente emwe gira nko umusori gwa futi nkigana arigana umusori gwa futi igana arigana nuguri sente ebonera kandi oje basa mbwene rukuza kulisa nabwo kubotabishikize konka gira kuwageraho akasera kaceke ibyo kurya byo kutandikira ekijente kishime kwancherebe kachita ekizikente abantu binge bakwate sente bazimarro mbiju byente akiza kuza ombyo ku feeding ento shanga takije basa konkente terkweta agakizu chamani ekizu chamani abo kwamanize kuruga Kenya kurambara nashanga ente nizibyama omunzu yibatera umwe ezire line konkitwe ntwate sente tuzimarro mbiju tutakagezerente so ekizu kente nicyetaga ngwente ojukorre ahera arire futo mushanju ahari shatu oburingwa mbwena yera obwato bube buryo misho ezo zube zirufuti shatu deno garke nyuma hero garka zube zirufuto mushanju den ojisiminti ingireho ojukorreho ka forowa kugira ngwente ya nerya neba netagurra abweshohera ntwineshohera nyingi koro kubatine cyokozereho ehatiyemba munonga ushanga byabe byondo abwenkari yero kubanesheshaho na namasha konkati yakoro kubosiminti ingireho byazaho munonga oyozyaho eshohere cyendera denente gumiza mwere kuri ecyuzu cyukwetaga cyamani no kwate imiti namakoko namabate yabani 10 oyombekere ni amabate anano oyombekere ntemu deno tandikiraho obuyonjo bwente bushemeye kubana baburubuta obuyonjo bwente ente kwere kubeta yonjero bwiro bwingi nerware fumbi ahero kunagera amabere gakwata hanso bukoko mbuzo mu mabere so ni kibanche tagangu at least ahero kuza kubyama no basa kurondo bizoro obugitereho no basa ahero kubanerira hariya no basa kozya amashaga gende ukora kantu ka ukora gumene tamwa amasha kugira ngo abwo amashaga yijega garike gakuyamba munki omukwinga buyonjo bwente ente gumebonire mbweno ente nayo kuraraje ni nko umuntu yararaje yimuka nakoremeromo konka yarara kubi nimuka arukushashe mbaju ushange mirumo naguyaguya konka ente waboje bya miseje nayo kwere kuyimuka ekwamate eyimukereresi erya orebente ngo eyino busingi turukwendera program obutumwa bwo kwerezo gugumena kureba program
ati nyowe obutumwa bundu kuhereza abantu borokeshemerire kuba neri sente aho kwaburuka kwere kuri sente ebyo kurya bibaho amashaho ne yoraganage nubwo kubotine mani ikirarugeho nikigira mani mwena nisha abantu mwena abarukubaza bore family at least ebe yine mwentemwe deni kwere kuba yine mwentemwe mugira omuntu ayimuka iri kumanye cyaro kuza gukora omuntu ayimuka kare abo kubentene zimusi abantu kare notekwa kuyimuka kare kuza kugereba kuza kugekama kuza kugeyera mbeno shanga umuntu nawe kwari kuyimuka kare amagaragagera mamani kusingo kugira ngo uzo mu kitando siza shayibiri nogira ngo toyinemeramo kandi ubwo mu rumuguru mbena nisha baba kundeba mwena mureke turi sente kandi abari kwenda obuhabuzi mwije nyawe tukugira ngo undo fama wamani konka ningezaho mbena bari kwenda obuhabuzi obwa famu yanjye okuwagirebe yinasi abo kwa nanye nyina bundu kukira tukugira ngo ubona nabanjera ngena bundu abundu kukira mwije bari kwetaga obuhabuzi mbahabure okundu kulisa mutera sumu yanjye sumu nebereho 085 5 nshanjo na manana cyenana na mushanju ombuze ninkugarakamo yabare murongo kutereza obwire bwawe kare nyabo aho tutamburire ombahenji hamwe n'abarisa bose reno batugambira ngo wayejumbira omukwinga no kurisa kandi okakutekamwe amani okakukunda buzumazima torokuferwa mujiri Frank yatugira ngo wateka amano mukuri center ya Zero Grazing no gwe kuberyemwe no buza kubibiri hine kintu chango echo kubasa kujiha mukande agent emwe ne kuretera wahangusya famu yawe aya tushobora ngo afama aha wayine hebyoma ebiru kama kwenda kwerinda oburufa obutaza mu mate oguno muringo gumwe go kugira ngo orekama okipinga amatega wagari amayonjo abo kuba kwa kama abinji abo kamisa oshango mwene besimuro myenda yabo nibe kwato mitwe nibe kwatankahi mwene wakashara mukugira ngo amategeke kwenda ngagumegari amayonjo yatekaho machines ezo kamisa zuru kwiha amate kurugo mwibere okuteka mukani ejo noreba ngo technology yamani ahafamu kandi aha muntu waburijo konka kuwa kubatari kucibasa no basagumza muno okoresa abantu abarukamsengaro okusya obwire obura hiko kashangani waye basa wateka technology zeza famu omuhereze rizoba ndi Prevence Kampura kandi ha kamera nakoraho na Asaf turiyahebwa kandi nkwisiye program age nebereho bo rwa kabiri shahina zechiro kandi ijegaruka mu rwa kabiri shayitano zihangwe kankwendezo kurara kurunje